Yego nuko bimeze rero nuko bimeze ubwo itangazo akakanya risotse itangazo rya Ferwafa komisiyo ishinzwe imisifurire yateranye kuwa 4 z'ukwa gatanu 2026 isuzuma imikino yo ku munsi wa 29 wa BK Pro League ngo ni shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda by'umwihariko umukino wabereye i Huye wahuje Mukura Victory Sport na Rutsiro FC kuwa gatatu z'ukwa gatanu 2026 igendeye ku itegeko rigenga imyitwarire y'abasifuzi mu Rwanda Règlement du statut d'arbitrage 2026 raporo ya komiseri n'amashusho y'umukino komisiyo yafashe imyanzuro ikurikira Bwana Nshimiyimana Remy Victor umusifuzi wo hagati komisiyo yagaye imiyoborere y'umukino insuffisance de la performance générale ahanishwa guhagarikwa imikino 5 umutwe wa 7 ingingo ya 22 agaka ka 18 Bwana Nsengiyumva Jean Paul umusifuzi wo ku ruhande wa kabiri uwo niwe rero no bateye umugeri seriye yego ati barakomeza bati yagaragaje imyitwarire idahuye n'inshingano comportement incompatible avec la fonction ahanishwa guhagarikwa amezi 12 umutwe wa 7 ingingo ya 22 agaka ka 23 icyemezo cya tekinike kitari cyo cyagize ingaruka uko umukino warangiye décision technique incorrecte influença le résultat final du match ahanishwa guhagarikwa imikino 5 umutwe wa 7 ingingo ya 22 agaka 17 ubwo uyu no wakoze nyine ni icyemezo cya tekinike kitari cyo cyagize ingaruka uko umukino warangiye ubwo no kuvuga ngo uyu yahagaritswe amezi 12 kuko n'imikino 5 y'icyemezo nyine cyagize ingaruka kuri rezilita z'umukino kitari cyo yego tujye tuvuga ibintu mu mazina yacu icyemezo kitari cyo yafashe icyemezo kitari cyo bituma icyo cyemezo gihindura imigendekere y'umukino yego ko byanatumye seri yabona ikarita y'umutuku ubwo ahanishijwe umwaka n'imikino 5 wagira ngo itangazo nongera ndigusubiremo se n'abantu badukurikiye baryumve neza yego abantu 70 nabangaye yego itangazo uretse itangazo Ivan agiye gusoma yego ni itangazo ryasohowe na Ferwafa none hakakanya yego rijyanirana n'umukino wabereye mu karere ka Huye wahuje Rutsiro na Mukura aho byaje kugaragara ko hari video yasohotse yarimo umusifuzi Nsengiyumva Jean Paul akubita umugeri Mbonye Amahoro Seriye nyuma yuko Seriye yaramaze kubeshyerwa gukora ikosa agenda agiye kurekarama rwose umusifuzi amaboko yari inyuma cyane ubwo baragira bati itangazo yego komisiyo ishinzwe imisifurire yateranye kuwa 4 z'ukwa gatanu 2026 isuzuma imikino yo ku munsi wa 29 wa BK Pro League by'umwihariko umukino wabereye i Huye wahuje Mukura Victory Sport na Rutsiro FC kuwa 3 z'ukwa gatanu 2026 igendeye ku itegeko rigenga imyitwarire y'abasifuzi mu Rwanda Règlement du statut d'arbitrage 2026 raporo ya komiseri n'amashusho y'umukino komisiyo yafashe imyanzuro ikurikira Bwana Nshimiyimana Remy Victor umusifuzi wo hagati komisiyo yagaye imiyoborere y'umukino insuffisance de la performance générale ahanishwa guhagarikwa imikino 5 biri mu mutwe wa 7 ingingo ya 22 agaka ka 18 ni kuri Nshimiyimana Remy Victor Bwana Nsengiyumva Jean Paul umusifuzi wo ku ruhande wa kabiri
yagaragaje imyitwarire idahwitse idahuye n'inshingano, comportement incompatible avec sa fonction, ahanishwa guhagarikwa amezi 12 biri mu mutwe wa 7 ingingo ya 22 agakaka 23. Ikindi kandi kuri Nsengiyumva Jean Paul, icyemezo cya tekinike kitari cyo cyagize ingaruka uko umukino warangiye. Décision technique incorrecte influença le résultat final du match. Ahanishwa guhagarikwa imikino 5 umutwe wa 7 ingingo ya 22 agakaka 17. Mugire amahoro. Okay. Ubwo nuko bimeze rwose. Amezi 12 ku musifuzo ku ruhande. Cyane. Ubwo amezi 12 cya kintu yakoze rwose yarakwiye no ngiye nanamupanika. Nuko ngo umupira ngo utavangwa na politike. Muvani we nawo ngo bwari gusohoka na polisi zimujyana. Ariko itegeko rya FIFA rivuga ko umusifuzi ukubise umukino ahagarikwa burundu mu bikorwa by'umupira w'amaguru. Oya bira bintu byose umuvandimwe yari guhagarikwa so kumutabira itaka, ariko byibura bari kutubwira ngo yahagaritswe igihe kitazwi. Yego. Bakabivuga gutya, ariko ibintu yakoze rwose nagashye kabisa. Ubwo rero tugaruke ku kibuga aho igice cya kabiri cy'umukino kimaze gutangira cyane kabisa. Tubahe ikaze hano kuri Kamena Stadium mu gice cya kabiri, match iri guhuza Amagaju ndetse na Kiyovu Sport. Igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. Tubahe ikaze kandi Kigali Pele Stadium, kipe ya Gasogi ndetse na Gicumbi FC. Igice cya mbere cyarangiye ari ibitego 2-1 bya Gasogi kuri 1 cya Gicumbi. Ubwo tubahe ikaze ku bibuga byombi Pasi Govinda, ikaze tugezeho match 5-4 kabisa. Rakoze cyane Ivan Lucky Nshimyimana. Ubwo nabo turi kumwe bose mbahaye ikaze hano kuri Kamena Stadium, aho ikipe y'Amagaju yakiriye ikipe ya Kiyovu Sport. Aka kanya tukaba tugeze ku munota wa 46 ushyira 47. Bawuteye abasore b'ikipe ya Kiyovu, Uyaremye Fidari bamukubita ibintu by'amarobe menshi, arazamuka umupira neza cyane. Habineza Alphonse ahita akiza neza cyane. Mugisha Joseph Lama bawuteye bihuta, Chemeka Pasaria, ariko Benga unkorere tamuniri iyo ball.